nyama wanye. Wetwao, jina jani Frank Chola. Njimufwa tuju wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mbamwangala Zambia tumbishibwa bwalu wenji bwani tumonanga na lelu kabiji na sha mutu janu muchuhu cha coronavirus mutu tabulo babujima kaji mulama ko kubetu bonsu mulama mwana wa muluba yonsu mwana wa kongo yonsu mulama mema njinji sanga jabunyi bwalu nufubumva bwani mvuni mamujana uvumufuma ku Belgique tuvunenda bantu babunyi kwa manto munshila corona ani mushila bantu bonsu bavumwetana nabu corona kaji Zambi kwenza lusa mumasambila yenu chola ujanu ni bukola chena ni bwalu hambiji chena nchintu hambiji chena mumvo bwalu hambiji njibimpa ni bana betu bakwabu bavu muhetana nabo matuku aka mahita avubama bwanyi tusomba bali bwincha munzubu kaji twasombi twahatuki kimba tweta ni bwalu tujibajima na nkwanyi njisanga jabunyi mila bama wabonsu twasagijila bavubambikila bavubandombela kunzambi chimpo moi batatu bakulu banyi balunda banyi bavubambikila bandeje mshunduka ya wakujilama nwambe nuchidina njishinga binsankisha bikola mwaba onsu ujimuluba udusanga muli mutu twenza anmulu ijilo etulwa lwendu lwa baluba lelu njinu leja kubinji jimbi bitu benza kunganda njika malu amu kabuja groupement wa munganda njika bami bobine kibena nganda njika nitulonda mutubu babatenda kwabu natuteleja mushindu tubatenda bena kanyana bena mpiana bena mulumba bena kaseki bena kanyiki bakwa lonji na sha kasalaki na kamunganda njika leke shaibana mitoi nulonda i malu akwetu. Jina jani mema nji Kabulu Prosper, Kabulu Walemba. Aha tujihenyi? Aha tujimu Kabuja. Kabuja nkwe? Kabuja ngurupuma wanganda njika. Pinyo aka kasala kaju tuela nkakwe? Kasala kanji ngela nga kwetu kwa mulamba umu. Kwetu baji batenda nungweo. Mpiana katanda wa mujukungu. Mwaba mulamba wa mayobo wa shakalenga wanzeba. Wachisaka ne kalenga mutumbi ngongolo wa manyi ne kachumuna wanzeba tuya kwetu kwa ngongolo ne madimba wanseya ke ku chikalaka kudimisundu yendakana pamai ku mutuyi ne lwabanya wajibwa wa madimba ne kalenga musamba chilobo kanyemi balwishi amu balwishi ke bamunyema mwetu muchilenyi mwabudiki misanyi yikala mbuji nungu twaye kuselangana nayo meme kutenda chukuya wabalemba mwaba kala kakasu ne ngoyi mujondu mbojoko ne kazadi wa mweji mwabalemba kazamba kana pamale ilunga mpinga babunda nseketa kababunji kalenga au kacha
kimubunda pamwaba mulamba nwa kapinzu bumunda munyi amuntanda mubanda ni mujilu muosha ke mujibo batenda kwetu nangu badi batenda bena kanyana nengo walumba mutumba banyi kanyana mukulu wa matunga mukulu wa luanga mukulu wa kafumbu kanyana wa mu binchimbu ne maulu bilamba kanyana wa baji bakepa munda munyi bufuku bajunda muchanda kanyana wa bakepa ba kubala kubyanza pila bufuku bakavula muchanda kanyana wa mu katunga kaji kasa mukolukolu kemudi batenda bena kanyana nangu aka kasala nga bakwalonje bunji mutamba kukamanya ngwa bakakuwanya meme muleji watawo baje batenda bakwalonje mukaselese kabuya wukunyina mabwa bukwa matunga bwasakanyingaji lonje wa mu lukangu wa bajingila chizubu kwikisha munyi bufuku ekwasansasa panshi kabuya mulaja wa kumpongo yakula bwena muntu kwenu uji mwana akabuya wa bakalenga uji mpyana mutombu ne muteba mukwanga yonso musanga mena kuji ntita kaja milemba kabamba kaje bihumbu kabuya mwa ku chipumbu kwa nsenga kwa muchizeu mwa chikaya walenga chimbele chifitu wa mu chibanda wa mu lushiku mwa mwela wa mu chambula kamwanya ne mu kajeka mutu yaya kajeka panshi mujibujita ne chilabu bisanga yemuje batenda nangu kasala kaba kwa lonje mkalenga journalista aka kasala nga mwetu mune munganda njika mwina bwalu mulamba uju dependre ku secteur wa mpemba nzeu nangu bumema kabulu walemba njubumanya kabidi kasala tuoni kabena nganda njika bwalu ndimusomba munganda njika bidi mu byabunyi mukolela mom baji batenda nganda njika nengo muji munda tubikila bu kazadi mwana mpongu wa mwa chilamba kalombo mujindaya ne mwana milomba kalombo muje bukoko bwamponda mwene ilunga ne nkashama mukonyanza di wachibwabwa kamanda ne ngoye katumpa muje kabamba ne mwana mukoko wachala kasala kabu hakumbaka shika nangu wao yini histoire wa bena kafumbu kadi kabene ni kasala to bake bulula bwa ko heta kasala kabu bena kafumbu histoire wa budu banga ni ngambo wa bena kafumbu mufumine pende kwa mulopo kaswong mema kabulu prosper bwa kidi mumanya ko histoire yabo bikola ngambo wa bena kafumbu mufumine pende kwa mulopo kaswong kusabuka ye lubilanji lwa bituta ekuya kasa mujibwe mwaba ujibo kuji bena nsan pamatandu a bakaji bena luanga ekuya kusoka bakwa mulumba bena kafumbu bamwana nangu kumwanga labo ekuya kulomba bulaba bwa kwasa kujibena mbala kushala babalambula badi basa kumutu kwa musulu walwang badi bana babo nebena mpasu nebena kajai nebena mpunga nebena mulamba kasala kudi histoire wa buhenda ujika eyo bena kaseki bonso bana betu ba ko kaseki teleja i kasala kenu
ambila ibana bino balekela mutoi bomva malo akwabo mushindo jibatenda kwabo mutombo wa ku nyongolo miendele munda wa kumbilanji miye kututekena ngola wa bendele munda kufika kwa mukwa nsumpi ni mukwa bowa wa mujilenga babengele kunsanga bakasa kumwenga mwa mukwa mulumba wa nyembwe kabanji kulala bajule bilumbu balume bangulanga na miele bakaje bangulanga na mishi bakwa kanyenga moyo wa banyenga moyo buchamu kuje bakaje bakula kajumbu balume bakula jipetu mutombo wa bende mayu mushinga imuje bo batenda kasala kabona tutenda kabijibena mpyana nungu bobo bena mpyana ni bakwa mulumba bana ba muntu woja kalanga mbiya kalanga angu kasala kabo kalama tanga nasi weka nangu wawo chibanga banga mukwa nsumpi kabamba umwena ngulu yibanda minga yipweka ne lubilanji kabobo kwela mpala mulu mpyana bena mpyana tutuweka ni bakwa mulumba chibanga banga mukwa nsumpi mpyana kabamba matote wakwa mbunda chilumba muje mitondo nembaya kahamba muje chinganga ne chamala wa mulumba muje kamanza ne kamakovi luboya katwatwa mikwanga mfwanga muje mbuye kaluka mbuje wa kahong ne kabongo wa mu lumpumpu mukenji hakumbaka jika tuje tutenda kabijibena kanyiki walu mema kabulu ale manyumanya kabijanu kasala kakwa tukakwetu kwa kanyiki badie batenda bena kanyiki mukasale nengu kumutembwe kwangeleka kabambi ku michi minyoka bantu bajile nyinyi wa mutoke baba nyangana byoko banga chile ngombe wa mutoke baba nyangana yonsu mu chitanda mwampoyi wandaye mwakanyiki wa kozongo anu muluhonda lwa lwendu lwa baluba kwetuka kushimini ni chola wenu chola kaibune na kaibula kaji menji pumujilu katutuho moyi bana betu bonz baba tuambuluisha jambuluisha na shakujikuta jambuluisha na shakujabanye binji jimbi kwambila bantu njabonai chijano jambuluisha katutuho moyi mkulumpa Jean-Marie Chibangu utulonda henda kuluseka lwa France na sha mamu ani mbombu tukwela twasakidila ya chilemba tukwela twasakidila hadu sana muntu kwebeje ni tatukai ijinai bakwenza mujumoyo bantu babunyi batu bambikila bangebeja ncho chachi bangebeja ntatu ujini bantu bangawaji wenzana bumujimu ushinduka wa kukwambuluisha kaji coronavirus ulo unyanga malu ulo uimakisha malu onsof balu babage bakwenza kukasai corona uimakisha tutulo manu nzambi wa maya mujilu isame dijimina kashiji kajiji achina shomo yetuto twasakidila kuji tatu katalai mukendi musto mutombo tulonda aita tukabulu prosper ujamba bishi wewe ni mwena kweba ambilo mwena kweba mema nji bayende china nangu mema china bayende china wa hayo yumbe shashimato tutujuku bema to abiti biga bishika mbinganya abi abika tubishika toi tulonda eta tukabulu prosper ujamba hende bishi bwachini baba nshadisira jabaka shikwetu mukanda bunena nungweo wa tusala ni malo kwetu jumwete kwe eyo mkalenga journaliste mukanda mwanyi mema munshile kuti bangambo banyi
bwa kumanya tusala kumanya malu manena kwetu alwendo lwa baluba wenda lwendo lonsu lwa baluba benda munemu bwa muntu ni muntu kuje mumbukile kumanya ni lwendo lwenda kumanya ni mutu ujile henyi ni mubanga bishi kibwalukai nji mushala ni bishagila bya bakaku bwa kuleje badi bashala mpenge ni batulu twenda tulela bana batu twenda tulela bwana benda bamanya malwa bwalu malwa anshidi mukilo aja shidi muna bantu bashwala shwala habuloba muntu kai mokwenze mfite ni mukwabo to bwalu muntu mumanye histoire wakwabo kene mwaku hotela tutwenda mukwabo kene makuhotela mwana abu to nashi mwana mwa twenda mukulumpa to mumanya nini no mukulumpa mwakunyi tuli bumbukila mwaba kampanda bavuba kulumpa mbantu kampanda mbantu kansanga kibwalu kai mukanda ujili chabo kutuleja malu mane nawo adi muntu kwenda inawo muvi wenda bwa kushidimuka ihenda kuyayi kumpala uleja kunibenda bana henda lwendo lwa baluba bonsu basanga ntete kujila jilabu muntu ni muntu mumanye kujimumbukile bijanu mwabewu chini kukananga bijanu muntu bijanu ho ni kulusamba bwa kumanya malu wonsu ajani muntu muntu ni muntu jimanye kujimumbukile kibwalu kai nji mushale ni mikande ya baka kubanye bavubakalenga kudumbuka jabu jakwa kanyiki kuyabu kutujila bukwa mulamba mvuba bilumbai pi bena mukanda kapichi wenza bumvita kulisha buni bantu kulisha buko bantu kukanye mwabu abulaba yikusomba bumwa mulamba kimema kabulu walemba kushajila mwa mulamba bena lemba bako ambashala kwa kanyiki bana betu bali kuntu wako bali babikile ni bena lemba bali kuoko detu pinje kutujila kwa mulamba kwenza kuoko mushindu wonsu to kuheta kaba tukajili myaba yaji mama jimi kwenza makwa malo pinje mumanye ni kumvu mumbukila mwaba kampanda epi mwabe handi mulo kwenza njimuo kipeka aba musansa kampanda sansa kansanga na kupinge mukande uju tuleja malu manene baka kukujini bukalenga bakalenga baka baje bukalenga mwa mulamba umwa baji ba mubene lemba baji 10 ni basambombo kushala meme muja meme kabulwa lemba munji waji 10 mwanda mutekete bwa kuikala muchisamba chetu cha kwa mulamba mujimfumu wabe meme njimfumu jifumu bwala bangambo banyi bonsu mbaje bukalenga bikole mubisamba byonsu bya mwa mulamba muji bantu babiji basatu kadi muwetu tetu muwetu lokalite wa benelemba muji bakalenga 10 ni basambombo bakali baje bukalenga nanku kubangila habaka kutoni lelo bukalenga bukwa batu bikulu nabo matuko bidyako dikalenda sele magulu malamba twamba ni kalenda mwana muchisamba chabo kabuvanju kuje bukalenga to pinge muvumito emishuka mubene lemba bubu kwanta bukalenga kubushintulula bobu ni tojitalale jibwele mujitunga pinje matuka kuneko baba selanga bishima kutanga bakuselanga bwa kuselanga na kwetu kuneko badi baselanga ni $400 $400 kudi baselanga nende mpala si manye ni bafu baselanga ne koko ni franga myezi bumi hweka nge hadi bintu byana byani to ya dollar mibanda mbyenzo nungweu bintu byana bya dollar byalo kupinje okufila confusion wa bunyi kujiselanga akadi bakebela mutu bejamu kamita mu abutu basombe ki mu groupement wa kabuche kabuche baba selanga ni $400 baselanga ni 400 we ni 400 we yakuyeba mukaji munemga le journalist wa mulonga nyeshi mukaji kabine bi dépendre no kujilonga to mukaji onsu ça dépend wa mwana muluma la fidélité l'amour même l'amour compte même ni 200 chaba côté non 200 tu ne peux pas avoir une femme ici 200 non plus on ne peut pas te donner une femme ici à 200 oui c'est seulement si vous avez 400 même si la fille n'a pas étudié alors vous êtes obligé de donner seulement $400 jambani jishia bon chitungu chidiba chikadi koku chiteke iboku di bantu bonsu bamanye ni bwa kusela mukaji kwetu kuneku mu groupement wa Kabuja il faut $400 donc pour moi Kabuja mu nganda njeka groupement wa Kabuja mu nganda njeka si chituko chimo cha mu nganda njeka kibena nganda njeka bina kibena nganda njeka pinjo na chefu cha safari wafuma to bidia baba sela mo bijimukai bon ça dépend wa confiance tout d'abord ki udini bwalo bachiri habu nsenjis kimbanju kuikala nanga ni bien bya mikande biri kokupingeni mwana abakashwa kamselebwa ni bidimu bye kafika ku makumyabidi ku 18 ibintu byanangu to kubanda ku 25 to
mukaji muntu rimwe kuheta ni mukaji kari kabayiba manya bidimu mariage akayi mamanya kujileta to mariage rikayi mamanya kujileta to leta sigiri mumanye ni umwana wabakaju ni bidimu byanga kibine bikumbana mwaye mwana mulume kumusela yito pinjeyo asibikidani mwetu muchukulukulu wamo buri mwana nashi ni 16 17 badani basele nashoka mumanya malu anukatsa nashiye mumanya malu pinjasi badi basokoka bamusokokela kudi mulume uri muye kumusela urimo kumusokokela secret yawa kwamba ine mtu hamema ku devaler secret yo njimo wakwenza nungwe kumubwikijila bikabi dependre kudi bwikijila ukari bamubwikijila kudi muluma muluma ki ukadi ubwikijila mukashi ngalenga journaliste pinjeo awe kale we mumwana munino bwalo mbagari basele katona banki mwana biye kwa lojeni to mukashi mwana enu mumanya malu to imushindo ndi ngalenga journaliste mbujijani biji mbujijani biji bilamba ni bibiji maluza abiji ibintu biji batamba kufila chingoma bashitamba lomba eyo bakwa badi balomba ni chingoma alisi tunyama tushidana tumweka mu bisuko bakwa bini bakabalomba ko steam kwa bini ba mintu untu agile jikalu nashin sabat ni chisanji cha chinene ni chela matumba kumbelu ni battery tibiyonsu byana ngwa to bigera mpeta kuhanyi mawo kumabeo njibo ko yanendeshe kalise yani we muye mulutulu muye tete banyi basomba ko kumulutulu pinje kwenda ku bata kubwa ko heta mwana bakajwa mali malenga sima kwambula ka kwabuka bele kakari ka yeneba kakari ka kuibanu bintu munzu buliwo mwana tatu prospere ka bulwa lembeo tete nenda kunganda shiko bakundesha mwana bakajwa bienze dibilenga ye kandesha na kabelaka ni kwetu kuji bakashiba bienze dibimpo kwetu kune kusiku bakashi myaba yonsu yaba yonsu ijanu jachu kudi ba bienze dibimpa ni ba bienze dibibi pokwa bona binvi anu mudi myaba mikwa bwamo mukajimwimpa bwachini kwetu mukajimwimpa mukashikai kwetu mukajimwimpa mukajulela mwetu mukongwemu mukajimwimpa mujulela balala mwetu mukasaya mukongo si mwetu mukongo amungalata tamba mwetu mukasaya twanyi twamba na ngale journaliste mwetu meme ngakula kwetu akula bwa kwetu kundela shabusho mwetu munemu mukasayi mukajimwimpa mujulela balo bali bamba kujibena kale ni ngashimibi bali bayijela kujikambi ngasha dimi bali bayijela kujikambi mukashika yulela to boybo wewa keni mushinga to mukashika yulela to ujini mudi mukai bibike keni mudi muto wetu irishasi wetu tetu wabaka sayen mbana faut avoir beaucoup d'enfants bon beaucoup d'enfants c'est qui est réel kulela ni mukajuma babiji mbudi mwa kusele mukajuma mwa kulela bana 17 mema njini ka kuwanyi mema mukwa mwa ka kumukulumpa mulela bana 17 babaluma 9 babaka jibenda balonda hanyuma 17 jiduho vivant mukajumwe hele ndimwa kulela ni mukajumwe hele bana 18 19 na shimema kabulwa lemba ni wanyi mukajinandira bana na 20 kaka kwetu kujimalu Mam Claudine kwetu jimalu Roger Malangu Roshi kwetu kujimalu akachakacha tunela twasa kijila ndio bolo wa ndujana kunganda nshikasi mam chibola ni shambui malo kwetu bigengelano kushintulula ku mvwilo wa malu ni mweneno wa malu wa tuyakumpala ebiki bya kwetu bijwa mbebi kibya kwetu mukashika yujima bujimi kimwimba mukashi ye ujima bujimi jana mwimpa me kadi mukashi mwimpa ngujulela mukashi ngujulela bwebo wewe mukashika yulela toka kwani chinanga to kutwashile kubakako kubakako kabafu bateka mukashi ujika yulela mulubanzi to mukashi yega imulela to nchile machambuluma nchile machamu mukashi kwetu bidibu wakufumina kudi muluma ani kudi mukashi selo mumalu milambu ya mujiku mulimo wa kumweka malu alimo kujinga kasha bantu bata twenda wa bantu wabu kabayi balambula to kabayi bafikisha milambu ya bubimpa kabayi benda shulwendu lwimpa to mu fami yamba benda shabana lwendu lubi jibadi bana badi benda lwendu lubi lulelu lulimo wa kubenga kumweka kadi misami kwa simulu muji wakala kayiko kuto to kadi kumpala kwa muluma kuyikaselanga na isi badi banji ba mukonga kudita twende ni badi banji ba mwela kwa makuonga bish udi bish
kwanda mune to nji normal ari wanda mune nji normal la sava badi baka buruke bana muka juine akala tufutulela mwana baluma bamulo achisha ni mukusu bamusala nimbo wabukole bavu abenza nangu benze bishi ba salamwana wabaluma bamuvu adi kamwe kudi chilamba mu chimunu bufu bwane jibiti tibba mutengo bufu ba pina humbwa kwenda kuhima bukole bwa mwana awo pamanyani no chabusho mwana wetu ete odini makanda akanda bisha butema si gutema singutema kwani makulela mwana ku muhima to nashubwe mulela mwana sudi mwana uye kukala asa kunto wako umfani hetani bilumbu ni mwana ebanyawe nduru anda songa jikampanda umaini mwana ebumujim nyama mujim bintu ambimpa kabije simbimpa mbimpa mwana bama mwana ebumweza no ka mwana mbimpa bakwambili ni mwana ebumweza bwa kampanda we mwine kumva kujumva ni makanda ni mwana riho bushwai bimpa be wabakashi mbimpa umfa kun babenta balonda mwana babenta bamulonda mukwen kampanda kuyo kumaini to nangu bintu ninja ko umfa ko ko nashini bwa mbabi nguni nungu no kwene we kunujisantiri bwa ni mikenga bwa mwana mukashi mkwa butu ni mikenga nchini masama kampanda di mwana mukajuheta di unyema baluma di mwenza bwani kikadia buhini baluma to kimikenga mwenye memulela hanyi mwana anyi pikengela muteta no jugwa ngena ko nyenye muteta bisho wabaluma kumanya ni bukola buju mwana wabaluma sijula nenda musengere sudi umvutema unta mona matukonswa mu mwana wabaluma ujutema nashiye wabidi mwanda mutekete mwanda mukulu ujutema nashiye ni chidimu urutema uri mutala nungwe ukubana bulumbu enda kumujuka wabakashi sa depend pinje kuti bama mwenda mwana mukashi kibadi bakata ila byo bya bamanya benzo ma ceremony yawo wabaluma wewe ha nendo uri mwana nuchapshoni no ukimuluma unyana mujuma Kongolo muladi malwa kwetu Nacha Roger ML, l'aide des papas chéris sur le net, Roger ML. Et où tout un la malwa papa chéri Jibem Pia Namoulou Mwenya, l'homme qui a mis l'eau dans coco, ou tout le monde henda, mugul wabakulu, ikalufuluka kukwetu. Nwakula malwa kwetu nasha mwishi nutufuluka kubwa kutwambuluisha bwalu nenu nukaba yako kumpala tujinjishinga ni byamwa ma kamera ma drone ma micro tujina bijishinga bigala bitwambuluisha mushindo akala kubanda kuheka batwenza kumujimo bimpa tutuva chako tunungwesi mema misanyo ntongama chako tuchijini manyi ntongama chinto achi chako tuchijini manyi kalonji wetu on sait pourquoi on est en Bujimayi. Dieu sait pourquoi il nous a laissé en Bujimayi. Nous nous sommes boulogi bo abata tu mukajini bo abamanse. Katu tu dibaso. Puis tout le monde bana betu baba ngata image yetu bakula mene yetu bela bobo. To. Miko misanga nyenza bintu ebi chinja to, chino to. China to. Chinyela menshi na sha a disanka masanga sanga banson manani to. Me usala muntu anta bindi dimbyani ukula menani wele yenda. To kimimpa to. Ndomba ngwame ni angata ani bitota mambo hakala stufudimani chambu juko tujanguna chambu juko tujanguna nango kumene yetu adibantu bangata mpinje ngutetu ba historia bimpo kwangata jina ja kwenu jina ja ngambo webe ja makanda jina ja bukole muntu kali ni jina ja makanda kimena ba prosper bu munji ngambe ni kabulu prosper mto njikabulu bibumbuka kabulu bibumbuka jina ja bukole hakala tutu mona bambula mona baluma bosha mona baluma mai bamwela mulu bamwe bayabakashi bonsu basang ba mwetu ne mukasai bangata mona bosha bamwela mulu bamani mukashaba kalenga abantu bonsu to kinu shala ndumbu abantu bonsu to aswi kulejeni mwana mukajuri koku bwabana baluma bambe nangu ni mukashaba kalenga c'est-à-dire que mwana mukajuri koku bwa bana baluma wa mwana ni ujumulengelela kiudu somba nenda kimbwana jushala ndumba to uswata dibele mwana muluma mulu bamba ni bayabaka jibonsu basanga kimbwana ujini priorite wa kwenda bundumba chana na to mwakusela basatu banayi batanu kujilimite hina kwajike mukabujemu mukajimwenda numufilo lusani ngane numufilo to mukajimwenda musambuka mikenji
mwetu munemu muntu yonse ujinidi kwa bajifika bwa mwetu munemu munganda njike twani tuteka ni bwa mwetu munemu kabujemu muntu yeye mwana mkaji ye mwenda musambuka bintu kene ni priorite wa kusomba kabiri mu banza muto ye musombu dufu ka nasha mufuta mbusha to kene mu kufuta to deja mu mana ku sambuka dibaka mujibenga kene mu kuhinga na kabiri muji kwadi to ye muhinga na chenda chidanu dufu bishinuji ni maya tujini maya kuno kunshekwe kwakabuche maya kumpokolo akabuche maya mimpa kumpokolo bayibaka kuti batoka muso swante benze bito maya waya hatukilekwe kunungwe kanyo balu ni ya milonda to regi des eaux adianu ko kume muje mayini milliers itudi kayishigina myaju kwikala ya abantu benze midi ma societe ko kwani bantu baheta bafuchibo bwani bayita kuti kutajagala bafila bakasumba maito na shinzembo mina kayena kuto kune kuto tuutiliser no tupano ni tuma batterie tuteme shumunzo milen tudinai madimi tudinao kwetu kune kusiki tudi muzone wa budimi ngunda nsoye yo ina ye mama uroza nawo yanyika ko hamunyi memo muke bana sha 200 hectares 300 nimpeta madimi ya jamuweka bisuku bichiri ku bya bunyi bike bana bantu bibidimi bafuta makuta wodi ofila no ka droit d'auteur ka droit d'auteur twam tukam kari muye memo mumalo amukala sa ka droit d'auteur ofila café fila ku café uji présenter ku mfumu kule mto mfumu jimuye bwa kwenza ku hanyi mudimu ibadi bakulesha no terrain wa kwenza mudimu we kwenza ku mudimu bimba nyeme musokusela njibo kubanga bishi bwalu bami kumiso kwene ku baba tutana no manga bikola bwa bakashi babenda muyaka nanga muka jwa benda ku mumanya memo sokusela nyimbanga bishi we umuso bwa kuselanga na kwetu kune ku nganda njika udi kuni banya neba munemuso udi wanta kunya neba wa munemu nganda njika udi mumanya ku makarche mumanya ngana kuni bantu uye ko usomba muri mukarche muri muye mukabujemu muto alu kumanyana nebe mkalenga journalist ambi hele bwa ubwele mwabeu wenika kudi tatu prospere kabulu bibumbuka njinge bakuwo ku mukashi igibadi memani yana kumkalenga somba bana baba kashi bafumane ngubibanda ni mukalasa ukeba mukashi wo kusele ngulesha kumukashi meni tasungula kubana baba kibadi bajika bari kabayi ni balumasi batutubikile mu français ni ba instable pinje chitamba kushebe abantu nana ngumusogwe kunchini tikitamba kushibeya abantu kumusoko vi mwikala très difficile bon kitamba kushibeya abantu mode de vie mwikala très difficile to bantu abafuma na shahambelo bafuma kuchimenga balo kumusogwe mumvano ba mtu chibwanga wafu wasami bon bidibienze kani bo bakumone ni mushindu badi mo kukututa bwanga mushindu habishi umwana ko kanto alberes we ujumva balse hadi umbuka ku ville wiye ku musoko ya ku mujihwekesh kuimubanda to kulejene ko kana kateto katufuto no amai teto katufuto je chomba cha chifika kuneko womanji to mukaje ba ni fiere mi hitabunyi l'ingir public sont les ingir français ya bunya moi je suis comme ça quand j'étais en bushmayi mitiana ndibari muko abuye mukale ni tusonsa twendo yana ngani mutetele kutubele ko kana twani tumone mwatumpika ikabiri tumtete nashu kunshingo katumone mwenza ndibari muni ukamhama kwa kula yo yawo so kujila mahebe bigera kwanza kujilama il faut kuja adapter mu milieu yidu fikai uja adapter ni milieu we musangana kwenda ni mwa kulekele bwa kuoma yali musana bwa kabayi bwa mai to we kali wona mai me kwikajini langage mu bito viki so yumuteleje yumuteleje marche aux États-Unis avoir what to habito we il faut du wekesha ushala chijingi ushala mu niveau wabo chana na
kano ko itanga to pinye me mu jumo na hani bishi nji nungwani to mkalenga journaliste uji ni simplicité wa bunyi du moins wendo boela n'importe où même en brousse vous vous entrez toujours vous causez avec les gens facilement moi je suis content de vous merci tuka kujimini to kitu tuenda tena mani tuka kujimini momu kwetu kakwena mwa kushimina to nashiba kwambanzala modalité wo mwi modalité c'est-à-dire kunyanga kashe bya bangambo betu to tetu tujincha bwa kulonda ni bya bangambo betu bwa bangambo betu bajini makanda bunyi zami mwenza lusa mema mufika kumbujimai njiwa kalana shankubikila migwa misangu ulo tuyikila kumbujimai yako migwa misangu hani ndo kuneko mtu kaba manyanga na mbimba nzambi katumanisha bantu chana na to twasekejela nzambi kivu mwenza bwani tumanyanga tukwine chintu chiri mwa kutwita mwanda njike mukatwinachi to tetu ba historien nzambi akubenesha amen umona njimuno kukeba kuchisuku mwaba mula moni njimulonda chijinachi mutu ni mumenjeba kushira kweba kafesi shiranye mukafe si batu ba ubigile bishikudi mukelo wabakalenga mukela wabakalenga kushira kweba batu baje mukela wa ufumina ku byanse byenu nene twasekijila mema china bya abunyi to kaji chinji nachi chinyanyi ngweshi twasakijila twafiki kundegelwa ndonga mwetu haji kibabwanyi tuya kwenu tukwambila malo aja itakana kwenu lutatuluji kwenu tubikila nimero yetu anya WhatsApp na shamumel tuyikila tumona mushindu kwa wakwambulisha kwetu twambulisha ayi kwetu bwani kwetu kwa kujiminito vila iji bantu bonsu benza kumputo vila uri kumana kulwana kwenu kumusoko wenzeja vila bwalu tetu nyatu jano kumbushimai twasakile kuti bana betu baba tulonda kukananga nasha kulusambu baluba baji kuloja baluba baji kubena jibele baji kuchumbe twasakile munu tulonda nasha kukatanga Malawi Kalemi Namibi sanga bikola kuti bakulumba batu bambikila bamanchola tutukwelela menji bikingala chisanja aya chilo chisanja chinena chintu echi mprojet anu du projet yonse chimpo moi Lor Montana Ntumba ni moina kwenda Mimi Kaiba Musasa Mimi ikalo la mila ko tatu Lor kalijikela mankenena wetu hao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa binjijimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasayi njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama Fer Malakit kaji badi mu province u mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasayi mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela
chiluba cha bankambwa malongesha mu manai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu. Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu. Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji. Frank Chola wetu bonsu.